opposition should do mine akoi di power pai dabina akoi power pai kan join tawni akoi vote ka hallo adu ko power pai kan tawni power pai dabina akoi kaim taw bang moy na hare adu di kai dore si som side su powerless som side su powerless taw bang moy da singa tan tro lady me am se sik se thabak taw bang moy da me am se si akoi amu moy thok tan ngang ga headlines ta yawra akoi na mutari niu matam ya mang en khale di thabak taw bang moy da sing se wari tararis ngamoy ni masan sa hajara ban from the mouth they are saying that akoi taw bang moy akoi adu lai re opposition lai re akoi we are powerless akoi taw ngamoy ruling sunga re akoi taw bang ngamoy hare tawri ba myam do moy maseng yet na re yet na ba sing do akoi nong tara ga mu nai na rib ni ngo sida akoi huji kai daka le akoi na khan ga jab se akoi na koi manipuri akoi na manipur ki context khang ba akoi na full command lai ba party ba taka lai re bujik thi akoi na full command any party mo ocean no ba Modi na laga Manipur ki problem solve tawadam na te Rahul Gandhi laga da solve tawadam te even akoi ki party RPI ke su Ramdas laga da solve tawadam na te lariba Manipur ki leaders myam sina Manipur ki context ta yaw iba party do full command oiba Manipur ki context ki wari oiraga di full command oiba asi taw taraga di asi akoi tawadabani this is about Manipur this is not about Delhi this is not about the Mumbai this is not about the Chennai this is about the Manipur so about the Manipur we know more no ne khanga da mate akoi khanga da ni ada full command lai da lai tri vibe se akoi na chin da dang hai ban taba we have to see ura ka na khang du na tro ko test on ra se ba karam karma political party na full command lai bangam ge se man your political party da any A oiro B oiro C oiro akoi gi agenda main agenda do focus ora ngang bangam mabra puthok pangam mabra adu gi agenda bu hai bangam draga adu agenda bu huji po ngang ngam draga akoi ne any political party am da kumain thaja doino thai bi ro ne natraga any politician am me am da kumain thaja ga doino huji yeng biyo akoi na awareness pi draga di akoi na public ta khangan draga di public me am chamam naram chakani ba public me am chamam na han bagi example am haizara ke ko this is also the political confusion that all politicians and all political party are creating si matang dai kenom haizara ke akoi media ye ko news channel me am se aphaban news channel ngatani makoi na public ta awareness pin da yam kana hona je ko makoi na hona je kumai silli discussion award silli talk show silli sinba sida kumai tawre moi di public ta awareness pin da phazana sinja bane sinba sida asengba achumba Manipuri khanba neutral oijaba speaker me am la eb moi haib moi na haib tab di kem kai deb aro sumaina speaker aphaba sing ngang ba sing se public na tare khangabani na media news channel na aphaba thabak tawre khangabani na simar sida ke dore political party ari ba sing mingane panje ke direct BJP Congress haro example makoi gi BJP Congress adi affiliation tawdaba mi thadaru e haira kanda makoi gi speaker sing se BJP da su yaudaba Congress su yaudaba adubu ming oina makhagi nation haibdi advocate pu oiro amma bu oiro mi sing